menyaut ayat lagi. Kita akan menyaut ayat Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbika fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahu